Iti napalabas, nagtulagan da tiyuna ken siyasya, nga ilimod da payla ang tinamwanda apanang regalo ni Jorin iti singsing ken ni Elisa, tapno nawayada amang siim kadakwada. Iti sabali abahangir, impulong ni Elisa kada Jorin ken Dominic ti maipapan iti naawat na apangta, babaan iti Tix. No saan a dumistansya kini Jorin, ket gapoy ti dayta, inawagan ni Dominic ni Jorin. Ket ita papagayam, adto iti tuloy tinubela tayo anapauluan. Siit iti barokong. Hello, Uncle. Hello, Jorin. Mapaling tatag sarita iti personal. Sige, Uncle. Umayak dita balayo. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Panggap kada kayo ni Elisa. Anya? O sige nga ro, Jorin. Urahin ka. Bye. Sige, Uncle. Bye. Nga Elisa. Ito matlagayam nga adayulat at tirik na ni Jorin kanya. Agkuy-kuyog na magkayam itinalimad. Saan ka ngagbalin kanya, Elisa? Arig mula ang titimal alig-isek. Pasarunwa, titext ko ken kana. Masapul abot-bot nga. Iti kasta, dumistansya ken ni Jorin. Ni Auntie Chona kay tumawawag. Hello, Auntie. Anya ti matamag? Siya, rimuara kiti opisina, tapno maawagan ka laang, asa namang ni Elisa. Oh, abay ka di, Auntie? Di namin singsing mo, kan singsing ni Elisa, kan agpadpada. Anya? Waniha, kad dinamag ko no sa dino tinanggatangan na. Sa dino ka no tinanggatangan na, Auntie? Iti ka naman sa jewelry shop. Kiwalan pa in a babae. Ulbot at talaga. Wan, talagang ulbot. Tanaduktalak na itan. Kaputaan mo, numanutin pagkana, a presyo, di sing-sing na. Mano ka no, Auntie? 5,000 lang ka no. Hindi to ta nakita ti presyo na kita sing-sing. Iti resibo ni Jorin. Napaklan nga ulbod dayjay, a babae. Adalaki di makagapo, iso nga ulbod. No, anyaman day, Tanti. Rumbang laeng aduktalan tayo. Wan, tadyak kayat asalo nga singin ni Jorin, ti pagayatak. Wan, Auntie. Kadwadak amang tuktal iti dayta. Yaman ti may kadagos, Jorin. Kaputa magagara nak amak amo. No anya ti ibagam, Uncle. Panggap iti sitwasyon nyo kini Elisa. Apay, Uncle? Addag pang panggap amang rak-rak iti ayan-ayat yo. Malidayanak nga rod unay, Uncle. Ambom ka deng nga adna mangipangpangta iti biyag ni Elisa, gapuking ka. Ha? No kasta, amo yun, Uncle? Gapo, taawan ilimlimad ni Elisa kanya.
Pangasi, Uncle. Awan ko matipang ibagbagaan nyo asabali iti dayjay. Wen, saan kayo madanagan? Datayo lang ti makamo. Nga masino ta aptapem nga kinarami di ti dayjay. Ay, ni Mami, Uncle. Kat ni siya. Saan mo ana panunot? A posible mat nga iso. Aman, Uncle. Nalagip kumot ni Shasha. Saan lang nga iso ti posible? A makapanunot nga garami di ti kasjay, Jorin. Ha? Sino pa ita muyo ang mabalin ang makaaramid iti kasyay, Uncle? Mabalin? Ani Criselda nga ina. Anya? Imposible. Alangan nga ipangtana mismo ti arak na, Uncle. Mabalin na pamutbuteng laeng. Tapno isina na ka ni Lisa. Anya? Ado, dagiti agtarigagay amang rakrak iti relasyon nyo adwa kini Lisa. Anya nga ron tinasayat nga aramidan may, Uncle. May salaang ti mabalin nyo nga aramiden. Itaray mo ni Lisa. Anya? Kaya't yu asawan? Asawa ako ni Elisa. Wan! Oray di kay payaggasar, mabalin nyo latan ti aglibin, no kayat yo. Anya? No di mo kayat ang mapukaw ni Elisa ka. Tungpalan, tisingasing ko. Ti opisina. Nga, apay nga tarim war ni Ma'am Chonay tayo atay mawag kan kwa na. Ata nag-text kanya. Ay, pasaat man. No di ka dumistansya kin ni Julin. Kat atatakas ang mapasamak kan ka. Tandaanam dayta. Anya ti kaya tasawan daytoy. Hello. Asidag ako nga umay malsundukan kay di opisina. O sige. Naipakni ko dagiti waray tinamisaan ko. Okay ka, Rod. Bye. Bye. Oh, Elisa, dandanin ni Victor. Kat nilulum adam yan, kanayon nga isutimang suksukon kan ka. Saan ka di pa nga umay? Madamdaman pa lang siguro, ma'am. Kasta. One, ma'am. Sige nga, Rodan. Ada agbusbusinan itiruar ni Victor Dayayan. One, ma'am. Mapanakon. Sige, ma'am. Napanan ni Ma'am Chona. Urayak ni Jurin. Takunana nga isuti umay mang sukon kanya. Malaman. Paspasak pa'y tagpataray. Taamangan nung matagtakan itan ni Elisa ang mga uray kanyak. Ay. Saan pa'y ang mapunas iti panunot ko? Diyan sawang kanyak ni Uncle Dominic. Kaya't nga ta ni Elisa nga agtaray kami. Tignaya dagos, tagiti minantarak. Dakkel
Wala talaga ti maramitan ti kwarta. Ado ti mabaon no adda kwarta. Kita man no di pala agbuteng day nga Elisa. Tsak ipalubos ngagbalin ka asiit iti talan ko. Kaputa adda kalaeng iti babaen ti dapan ko. Dalipatan samat ti ni Jirin, di ko na nga umay naksukunan ita. Apay ngawan matan. At nagsardan anang isit awan dito'y batog ti pangururaya kini Jirin. Saan? Lalaki tagi tinakalukan itiban ka at napaltog ka. Sumra ka lang ito opisina. Pimanatan. Diyos ko. Sino matatagit diyay? Ni Jorin, isunday siya timtang. Elisa! Jorin, agya mo nagtandakan. Apay abumbumsag ka, Elisa. Anya tinapasamak. Apay ngagsangit ka matan. Anya tinapasamakin ka. Wino, inutan na ka din ni Mami. Ibagam, tasalangadak to. Saan? Apay nga rod nga agsangit ka. Adda ka di madian na pasamak kabayatan ti panaguruuray mo kanya. Adda, Jorin. Anya tinapasamak. Hindi pa nagtagtak na ko dito sa mo ti opisina. Adda ba na nangisit adimtang? Anya? Nagsardang iti day jaban da. Pasi ka lalaki ti karga day jaban. Adamin paltog na. Nakita ka. Anya? Kinita da aksada nagkatawa. Sino nga tadagi jay? Saan nga tadagiti mangipangpangtakanyak takitay, Jurin? No isuda. Anya kumatibason mo kadakwada. Adda ka di amom abason mo iti padam a tao. Awan. Sino nga rod dagi jay? Diyak nga mo. Panag ko na kitay kas nakayat na kadangaran. Tinasayaan. Umay ka. Tain-tay blatter tinapasamak. Anya? Uwan. Masapol nga ibagam ka dagiti polis. Tinaawat mo apang ta, babaan iti text. Adaman ang awat ko itay at text. Akapada na di mo na text kanyak. Anya? But-buto yung actually. Ang mga niya di pang panggapanda kanya karamitan. Hello, Dagol. Kumusta? Ti pinaaramid ko kada kayo? Oh. Anya? Nagsayatan no kasta? Napabot nga rod ni Elisa. Anya? Uray lang nagtaray, asimrek iti opisina da, edi nakita da kayo? Okay, napabot nga rod no kasta. Nasayat mat?
Tapno adaywanan ni Jorin. Salbag. Agbalugan di anak mo, Victor. Saan taman din na nasangputan dito balay? Siguro ket masikuran dito'y balay. Isuari mo naman rin. Ni, ada umawag kanyak. Sige. Ni siya. Hello, iha. Hello, Auntie. Nakasangpat kayo ka din dito balayo? Wen, apa yaya? Auntie, ada ko confidential na pagsaritaan tayo. May panggap tayo di kina Elisa. Di la mabalin? Umay kayo dito'y balay? Sige. Madigag pa isuno si Kati pa umayik dito balay. Taamangan no mga ni Victor di pagsaritaan ta. Wen nga rod, Auntie. Sige iha, orayan nak nga rod. Dito'y kayo to namang rabi, Auntie. Andi Wen, Auntie. Agsango tayo manamangan. Sige. Pagustuhan ka iti data akayat mo. Umayak, iha. Mayat, tan ipablatter tan ti kaadda ti mangipangpangtakin ka, Elisa. Wen, kat bareng numabutang tundagi ti lalaki ang nagtagi armas ang nakitat. Adaw mo awag. Ninanang, anya ti aramitak. Sungbatam ti awag na. Okay lang, kan ka? No ibagak asikat ti kaduak no agdamag? Wan, ibagam latasyak ti kadwam. Total, makita nak tumatlaang. Taumay ka itulod di balayo. Sa bagay. Hello, Nanang? Anak, apaya di ka matlangan sumangpad. Malaman. Agawid kami, Nanang. Asino man ang tikadwam? Ni Jorin. Isumanan timay ng sukon kanya kay opisina. Anya. Sige ha, Nanang. Madamdaman dun ti pa nagsarita ta. Uray kat paawid kamin. Bye. Apay nagpakada kamot adago si Elisa. San abale tagawid tan? Di mo ka di kaya tamangag ko ti pagsaritaan nyo. Iso ang nagpakada ka adagosan. Jorin? Maawatak ni nanang mo. Nga uray no pilawan naman anti umay ko parang sukon kin ka igi opisina. Ipagpakaw na akong ti dumawat iti dispensakan ka. Nadanto man dagiti nasakit abalikas amang ngagmo manipod kininanang. Awan pagdanaga. Saan kunto ang maaramid aguraan ti inam? Tay ayatan ka unay, Elisa. Agyaman na, Jorin. Yun dildil lawa mabalog dyan anak ta. Agpada kay samay. Ne, apa yung kastatiba, Gap? Gapo ta oray si kakit rumwar pay laing nga oray numalimin. Wan, tanapatag ka no ti baga kanyak ni Siasya. Paumayom laing dito balay. Saan? Siyak ka no ti mapa ni Dimansyonda. Tagsango kami amang rabi eh. Lugas ta, di ka abutin ti pangrabi dito. Saan rin? Kasla kayat kung sakit dito sumurot kan ka. Anya? Apay na pamulagat ka. Apay, di na kayat akakuyog. Saan mo takasta? Ngam siyak laang matiinimbitara ni siya.
Nakababain mo't ano oras si kakat umay ka mo't makipangrabi iji mansyon da. Isagsagmak mo ti anak ko iti pagganjurin. Apay kasta ti sa uyo, auntie. Gaputan no maamuan ni Chona nga andan nagkinawatan niyo adwa. Diyak lakit di amo. No di na kay karita na dwa. Saan kong ipalubos, auntie? Tama bantayam nga rod nga agnanayon ti anak ko. Auntie, Daytoy ti laglagi pamjurin. No may sagmakla ang ti anak ko. Awan sa bali a pabasulag no saan asika. anya. Anya ayat ibagam kanya, tapi na umay nakpay dito balayo. Addan ni naramid ko nga tang kontra ka ni Elisa, auntie. Anya? When kayam, agyaman nakita-interview a cellphone number. Nakasarita, kanamamok ni Dagul. Amang ipatpatumpal kadagiti linoloko nga aramil. Basta mabayadan lakit di iti husto. Nalaing kan mapangnamnaman ni Dagol. Kan dagiti kakantuan na iha. Nga maguray ka. Anya ti kinon amoy naramid mo nga dang kontra ka ni Elisa? Imbaon ko ni Dagol, kan dagiti kakadwa na iti opisina yung auntie. Ket, inggagara da nga impakita dagiti paltog da iti dayjay a babae. Anya? Ay, nanti. Oray la ka no nagtaray ni Elisa simrag iti opisina yo. Idi makita na dagiti armado a lalaki. Ala, nasaya tarinugyamon a binutbutang ni Elisa. Bareng laeng na mabuteng toon a makikuyog kan ni Churin. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si